Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikan biyag ita ket impatulod ni pagayam as Sherwin. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nanumuak laeng nga electrician. Adabasit renrentak a pwesto. Jak amo no swerte a maawagan ti dimteng iti biyag ko. Ngem sakbay day ta a swerte, adupay tinapadasak asaam. Bueno papagayam, hintay danggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam as Sherwin. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Daddy, agsarita taman. Faye, awan ka diti sarak mo iti trabaho. Saan nakasimrak ita? Gaputa kayat ka ang makasarita. May papan iti anya. Baybayan na kami ka din. Anya ka din day tangay bagbagam. Gaputad da babaim asap suportaram. Anya? Amo kunti amin, Daddy. Isumat lagayam asaan kan nga gawawid. Sa baligayam man abalay ti pagawawidam. Apay, Daddy. Apay aramid mo day tulkin ni Mami. Faye, ano ti ba nag-asan mi apagkinkin na awatan iti inam? Di ulam mo day ta. Sobra ti panang parparigat na kanya. Anya? Siyak tay makuna a battered husband, Faye. Day ta ti pudno. Anya ti kayat mo asawan? Adaggap da daddy kan mami? Day tatipod no. Kansaan nyo man lang anad-nadlaw nga kakabsat? Saan? Gaputa saan mi mat amakit-kit ti panagap-apad ah. Iso nga impagarup mi nga okay ti amin. Naglatak mo iti dayta nga imbagam. Diya ka mo no asino ti agsasao itipod no. Kat, kasanon ti negosyo yo? Diya ka mo. Binaybayan san ni dati. Ay, sayang. Anya ti aramid. Saan na nakas iti sigot ti panagbiag tayo, Faye? Inibos amin ni dadim ti kwarta iti bangko. Mami. Saan tayo nakabaulan ti gumatang iti baro nga appliances? Anya. Awan mo ti pagbayad iti kuryente, kandanom. Anya matan. Makapa-stress ti kastoy. Iso apatarimaan tayo lang nga dagiti na perde nga appliances tayo. Sa dino ti pangipatarimaanan tayo, Mami. Ada nakasarita ka, technician. Amangan numang lukluko mat dayjay. Amok dayjay, Sherwin tinagan na. Inton madamdama, umay na alaan dagiti na perdi agamit tayo. Sika ni Sherwin? Hoy, kasarsarita ka. When ma'am? Adda ka di Aidim? Apay ti ID ma'am. Kayat ko makita. Amangan mat no peke ka. Kung amin, nalipatak nga inala ti ID ma'am. Tao may kulaang alaan ko madag ito iparipir ni mamim. No kasta nga ron, saan mo pa'y amabalin nga alaan dagita? Apay ngay ma'am. Saan ngagtalakan ka? Anya? Ipakitam pa'y nga umuna ti Aidim. Pulis kan barangay clearance mo. Oh, Sherwin. Ayan nga dagiti repair magamit. Masikuranak. Apay. Itaag lang nga nakakita iti babaya so birbyada. Kunamlan na sino? Ay sos. Gagangay, tabak nang dangamin. Kat gapo tabak nangan?
Tagibas si nakmatan. Ay, Kat, nagawit ang araw din? Ado pa ti customer ko. Ala, pagandara mo ti tricycle mo, tamapantan. Mami, apay akas la maligli day ka. Awan da ito ya, Faye. Saanan adi kuryente ti paglutwan tayo? Naputdan tayo iti kuryente. Isumat lagayam ang nagsipngat. Diyak kaya ti kastoy apa nagbiyak. Ngaman niya angay kat. Binusbos mat amin ni daddy yo ti kwarta tayo. Bayan yun, mami. Sumrakak iti trabaho. Wan gayama. Apay asaan nga inala ni Sherwin dagiti appliances ana perde. Saan ko nga inted? Narigatan. Kastoy lang arudan tinapasamak. Lukwan na tayo pa'y lang. Eh, saan amang luloko ni Sherwin? Ay na, mami, narigatan. Kaslawan pa nagtalik ko iti day ang tao. Di mo tagibas sitan ti padam a tao. Pudno, ado ti mang luloko ita, ngam sabalin ni Sherwin, nasingpat dayjay abaro. Ma'am, imaya ki balayo. Ngam diskumpiyado mat balasang yo. Pasensya amon ni Faye, adda nga mina, parikot na. Kasta ka di, ma'am. Sana bale tano umay kayo ijibalay, syakton ti masangputan nyo ijay. Agyaman nak, ma'am. Agtalag kayo latta kanyak. Sa anak mat ada ka sa tao. Amok dayta. Di na ka ngamin am mo ni Faye. Iso apasensya amon ti anak ko. Ni, una yun dayta, Faye. Awan matin nagbating appliances yo. Nadlaw mo gayam. Nailako yo ka din? Dagiti daduma, nailako min. Dagiti daduma, impatarimaan ni mami. E di, no adda na umaan nyo. Ipadawat yo laang. Ita, ipatarimaan yun? Oo. Nini. Oh, apay nagsangit ka magtan. Jaklay pakpakita kin ni mami nagsangit na, friend. Talaga, nasakit din akam ko iti gastoy na pagtang ti pamilya mi. Ay, anyang nga rod. Iso at tulungan na ngagbirok iti trabaho. Sakbay ama ila ko mi uray da ito'y balay mi. Ano niya? Sherwin, saan ka di ani misungit dayta sumungan? Uwen, nakakusilap manen. Nalabit, umay nan alaan dagiti impatarimaan da. Si kanti makisarita. Uy, sika na. Umay ko bayadan dagiti impatarimaan ni mami. Mano amin? Mabit lang, ma'am. Kwinta Sigurado analpas da aminan? Kan sigurado anatarimaan anasayaat. Day tati bayadan nyo, ma'am. Anya? Nasurok a 2,000 ti bayadan mi? Day talaang TV kan ref at tinarimaan mo? Ma'am, ado pa iti patarimaan ni mamim. Saan lang nga kita? Kurang ti pagbayad ko. Kaya't kadian sa one date na, ajak pa'y mabalin nga alaan dagiti gamit mi? Nalakaakmat lang nga kasarsarita, ma'am. Oray, saan mo pa bayadan? Itod kulatan na giti appliances. Anya? Oray no pagduwa-duwa amti kinataok, ma'am. Tinarimaan ko anasaya at giti appliances yo. Kat i-deliver mi lagi ni Jibalayo. Mayatan da ito'y ref, mami. Natarimaan mat kan da ito'y TV. Ngam saan tayo mat makabuya? Tawan mat kuryente. Ay, Faye. Mami, madandanagan no kasta ti panangkit tayo kanyak. Naisalda ni dadim da ito'y balay. Anya? Kat saan na anasaka?
Nagadumat tanday ta amalas ang mapaspasamag. Nairamraman tayo pa'y. Pakawanan na, Faye. Jak pagarupan, ngagtinag iti kasto iti amin. Kasano kami itanda di? Kasanon ti pamilya tayo? Mariribukan na kanak ko. Di kay madanagan. Mangaramidak iti pamuspusan. Kabaalampay nga isalbar ti amin. Adon tinaapektaran dadi. Awanin ti negosyo tayo. Ikanda ko may tibas ita panawan. Tapno makapagpanunutak. Nuan niya tirumbang nga aramidak. Kaya't kung ay lintag dagiti biddot ko. Ita lang ang mapanunot yun ay ta. Ngem idi. Di yu pinanunot noan niya ti posible ang mapasamak iti pamilya tayo. Kas nakon, anak ko. Pakawandak ko, ma. Awan gaya man da Faye, di balayda adakkel. Tapay. Inalan ti bangko di house in lot da. Kaasi damat. Talaga gaya man nadagsan ti parikot da. Wen pare, iso ang maawatam, no apay anagsungit ni Faye. Ngam di pa nang tagibasit na kanyak, jak maaklon. Nasakit tinakam ko. Jak malipatan day jay. Mangisagana ka iti merienda, Faye. Taapay, mami. Madama at tartarimaanan ni Sherwin tilinya ti kuryente dito'y balay. Isumanan ti inayaban nyo? Agtalagak iti trabaho na. Nagadudita tinalalaing nga electrician? Wana, pudno nga ado, nga manutikas kan kwa na. Nga ipaay na tinapudno a serbisyo na. Oray basit lang agatad di maibayad kan kwa na. Imay nang tad iti merienda ni Faye. Kinusilapan na kakadi. Jak to pa'y tinaltalyaw. Inisuman nakmat. Amo na ayamat to umisam. Amuna. Ahon gayam. Manungay ti singaranta. Sana kaskarina da ito'y tinrabaho ta dito'y balay da. Nagbalmalam tan dito yo. Gayam, kaasi damat. Agab-abang dalangin iti balay. Iso saan talangin na singiran? Anya? Ay, na yun dahi ta kinasingpat mo. Ilibrim ti nagrigrigatan ta. Tapno, din akong pagdaduan ni Faye. Ay, apaw. Kurso na adam samat ngamin. Agpudno ka man, Sherwin. Kurso nadan samat dito sapatos ang naka-display, Faye. Wan nga ron. Ngam awan mo't igatang ko. Kita ang itaa talagaan niya. Adun tinagbaliwan ti amin, Faye. Idi, naada kurso nadam, gatangam adagos. Idi day chay. Ngamita, saanan. Iso ang kasapulan ang makapagtrabaho akadagos. Tapno matulungak ni mami. Kaasimat. Apay adi mo ituloy ti negosyo dagiti naganak mo. Sayang mat, tinarogyan nyo na mapukaw laang. Wanan niya. Kabailan nyo day takan ni mamim. O sige, ibagak day takin ni mami. Sherwin, amom ka di. No asino te akin kukwa iti day ta maipatpatak der a pwesto di ta abay ti pwestom. Jak ka mo Negosyo da Faye. Anya? Aglako da kano iti appliances. Amuda mata niya. Inyabay da kan ka. No kasta, kanayon ko na masirpatan ni Faye. Lakit di Kasla pagsarasarakan na kami latanigasat Gasat siguro ama ko na, Mr. Lonely. Ta iti inaldawa panakit-kita mi kini Faye. Natnag, tirik na kanya. Ket ita, agayan ayat kamin. Ket makunak, ani Faye,
ti dimteng as swerte iti biag ko. Agyaman nakitingkay pa ng idrama diti pakasaritaa, ito'y pagayam mo, Sherwin. Agyaman kami matpagama Sherwin, iti ingka pa ng ipatulod, iti pakasaritaan. Nukunam ani Faye ti dimteng as swerte iti biag mo, salimut-mutan ken ipatag mo nga rod. Ket sapay la kuma, tada kayon ti agkatuluyan. Ket itapay laeng, kablaawan kayon adwa. Bueno papagayam yung kanangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod. Ni pagama as Sherwin, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. In your notes ken insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti matdireksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.